Matutina 2015 para toda dama y caballero, pero tem Dios tem cielo. Un resumen diario, un devocional para florecer la vida espiritual. 13 de voz de Nairalin Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, mas a palabra de nos Dios ta permanece para siempre. Un día bendicionado para vos y bienvenido a trove de nos devocional diario, pero tem un Dios del cielo. Un devocional que te dirige nos mente todo el día, que tem un Dios arriba nos cabeza. A ver, nos está ya luna, 19 de januario 2015, y para hoy el título de nos devocional da Cordón y lazo de amor que aguardo quebra. Sempre tá bom? Para agora nós começar a estudar a palavra de Deus, para nós por começar com palavra de oração. O nosso bom Deus, que vive na altura do céu, nós te agradecemos, Senhor, para o cuidado e para a proteção conosco. Senhor, no momento na aqui tá papia conosco. Dá-nos força através da palavra e coragem-nos para nos prosseguir para adiante. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nos versículo de meditação guardo hanya dengan buku di Oseas capítulo 10 versículo 4 y 5. Mia guia nang ku cordão nang di hende, ku laço nang di amor, e mia bira panang manera hende ku takita e yugo for di nang cachete. E mia boca bau e a cria nang lo no volve na terra di Egipto, ma Asiria e lota nang rei pa sobra nang ninga di volve cerca mi. Botava ta sa com Bible ta compara e amor de Dios pa suyunang como un amor de matrimonio. Denga profecia Oseas e relação a aqui ta toma insinuação dramático pa sobre estranho que por parte Senhor te dona e profeta ordo de book de Oseas capítulo 1 versículo 2 papai toma pa mes esposa prostituta e hanya yunan de prostituição pa sobre terra a cometer prostituição na gran maneira e abandonar Senhor. Osea, su vida de matrimonio estaba para ilustrar el misterio de Dios para su plan con Israel. Ella toma Gomer como su esposa y haya 3 hijos con él, pero su esposa estaba infiel na je, dordicana atrás de su amante y abandonando su esposo. A pesar de estaba alterada y agitada en su alma, el profeta así estima a su esposa y estaba a espera para poder regresar back a casa. Así también el amor de Dios para su pueblo está. De hecho, el sentimiento humano más íntimo está guardo expresado en matrimonio y vida familiar. Pero el lazo de ternura y el cordón de amor ta quebra en el momento de divorcio. Kiko realmente divorcio ta librabo de je y na qua preis? De hecho, bo por papia de divorcio ora kuting yunang guananse en el matrimonio? De acuerdo con la palabra de Dios, con nos por estabilizar o preservar relación matrimonial? Nunca nos mester olvidar que o divórcio de Bíblia está guardo usar para ilustrar a miséria de quebra com Deus e com o que Deus a une, no mester guardo separar. Bendição divino da sociedade riba matrimônio não cristiano. Assim nos porta capaz para recordar que o amor de pareja, maneira ta guardo bisada em book de 1 Coríntios 10:3, versículo 4 até 8, é amor de pareja tem paciência, amor ta carinhoso e não ta jalurs, amor não ta gaba, amor não ta arrogante, e não ta comportar su mes indecente, e não ta busca su propio interesse, e não ta guardo provocar
nunca en no te guarda rencor, en no te regocija de injusticia, ma te regocija de verdad. Turcos eta tapa, turcos eta quiere, turcos eta espera, turcos eta soporta. Amor nunca te falla. Mi querida dama y mi querido caballero, nunca olvida que tem Dios del cielo, ora que separación del matrimonio te parece inevitable. Tem Dios del cielo, ora que cordón de amor te parece de disparecer. Tem Dios del cielo, ora que después de divorcio, vos sientes soledad y fallo personal. Hasta ora que vos atrás y tem nostalgia, sentimento de culpa o rabia te prevalece, recorda que tem Dios del cielo. La nos reza. Oh nos buen Dios que te viva en altura en el cielo. Nos que pedimos Señor para bendicionar cada matrimonio y cada hogar. Camina en separación, oh nos Dios, 13 unión, 13 perdón, 13 reconciliación y 13 amor en cada corazón. Nos te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Dama, caballero, me quiere desear un dulce día. Nos lo topa otro mañana con Dios su poder. Queda agua con el amor de Dios. Tengo corazón. Matutina 2015. Patur, dama y caballero. Pero ten un Dios del cielo. Un resumen diario. Un devocional para florecer la vida espiritual. 13 en el voz de Nairalyn Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, mas a palavra de nos Dios ta permanece para sempre.